Wah Myntdu websa yang kesor juai kat kam ke report pada cim nomuna ada keyung kerekam USDO PHE Electrical Subdivision Rembai haka khat litrik unanyau no or kala wana ka dam mupia da cem wa ko sengai ne ko ikipet ba open MK miaka nei da wada jngud ko palat pood hadin wo yo ya ni report nei liang ka sen kho ya ko Wah Myntdu da ujor ko cha UDC ke West Change Hills OM ke joint inspection haki tempot ke ni ko wa kamte negesngi ai hiar lipai lisli ya kini kita wa kan thop ya ka thau penang hamupia wada emlang upisana uman kam UEE kecnat PHE Electrical Jowai Division UAS Mukim ADC UH nong ka kimusnya wa ki dekhot ke sen khot ya ka Wah Myntdu da chem ki wada lang keti lang tiap ba ha ibenta ka dam hamupia liang upisana da ong wa icha kta ka wa jia imar hiar uslap hai wa ko slap da rong lut ko ya ki kendau ku chiap wa mi na ki bon ki thau wa emikre kam nei wachna yung chna sem chna sorok ti mo ti chap wa ki bi to ong le wa hai por slap bon ko phon wa ujor cho o hajrong itngit ko we ne liang yong o wan da juba wa ki to ko pung khoi ka wa ki wa pungkit to ki wi tawan wa da khanau le wa haw news ne maris dang wan slap da pha sange tan chwar kam wa at ngi le sngi de ba wa iman ilong ko wa mi de wa pung khoi kam wa jo we haden ini wan ki kre hap ye le ki wo kre wo pun poi sa ki pet ba da ko khoi hei to wa ilang kti akata ka dam do ong u wan liang ka yung kre kam yang o kat wa ye de ye le ki wo pung khoi ya ka kham tam hei tlang mandaran ko liang u chairman ko khoi ya ka Wah Myntdu UKL periat da kerpat jor yo bisi wo chim khia chwa gi benai tlang kanang wa ko sengat ko wa ido le mjia ai kam jo da kerpat le ya ka JHADC wa ya UDC wa bekre hok ya ka hukum ga NGT ite wa khang ye ti chiap ino khandau harot ko Wah Myntdu de bha lam senge I pengkai khandau iti chiap ti mo harot ko wa ki pet ba wa chania na ka PHE daw chem chitam ki Duduk gitu gi kat kendis pak. Tai pipeline wa wan nama wa ngot na. Itu tu udam trinyo kelam wa kam de tai. Ha. Kali tai. Ti bodang ni lam kla yung kong chiang do. Ka chna so. Bodang thêm hedin sa. Itu urim na itu. Ti ni tu sian thau ado ke ani MU thau mandan ge ni bo siap ko gi. Thau tu. Tam gini na sa mano suggestion ya bisa. Kalau ada itu ada NGT na. Kalau action dalam ada. The break ke kisi baca ko. Ha. The macam jngud bu itu the Anak chua ta do mo yong ambo harot na terus no. Gini. Jadi orang sedang kan gitu. Jadi dah mana? Bila dah tik dia kena lahir, dia dah prevent. Sebab you tu mana ulang kimi step. Siapa bukti step? Ban detik bisa ada step luar bila sebenarnya. Another one ketika road theme ni one connect. Ya trailer. Yang kini trailer mulai kama kilometer setengah ni road kemana tu? Chaini point sah. Yang kini cuma ni. Kada stan negara kemana tu kat kama kena tu engineer arpa le parameter. Kadang orang ilam cina nak kenra atau yoga kor kontraktor ti kena timun nak situ dia ngatu gitu no. Cina nak kenra tu yo feeling itu dalam dunia. Kata tu lelak kita tu kor lah kasa. Memang ada bian kita angkut dam gitu kita mendak teror. Tangan ni kor dam cina kenra. Kalau kami ni koran kita hendak begini. Kata ada dam tu an kita. Kata macam we will only young be 24 hours to 7 bahasa no dia pilih medi poi ke phone ya be achai ni no sango nagaliang district administration dapat ko yo sar mukim au ADM one naga joint inspection ile ka jing sango ya ka association ko ya ka Wah Myntdu ko ya na liang yong gi darbar sinong ong he sinong kim sniang da emlang ma pade jo man emo fishing association senjuk di darbar senong manigi kam penroi kam inglang salang dap epid jasangu epi lagi media print electronic media wada wan lang vision ni ka joint inspection te da yo iwa kam ong Wah Myntdu to ka source yang ka joy water supply scheme wa adok ka ni bam di kasor joy dan nak Wah Myntdu. Ini
joint inspection ka team yang ga to pai in kong ya ka siltation the siltation kam sa ADM it is part of a natural phenomena man ladam any construction ladam any build up any construction building road any siltation takes place by natural phenomena because of rain drainage catch water the kit ki siltation. However man it aggravated with the road construction chana food part chana yung chana semi with the urbanization the modumi claim chana yung mana chana yung man construct dang ti man ti dam loose soil man slab it will flow to the catchment kate to ka natural phenomena henry yo ini de ka jing thmu yung i jing lai hini lengba ka authority yung deputy commissioner wato wa kat we will allow check gini ki man unnatural siltation kamu de yo ka road construction wa daman going on ka kat ni tes yang i katel lengba yung di sen ko ya Wah Myntdu district administration da pencegi da batai gi contractor PWD wam ta uti gina tidiang no uti na timun no stidiang yu toj ka chaka Wah Myntdu te nagatel da chimkhia ki te da ongi contractor te contractor le hawai lai ngale da yo de gi khmat wa he has employed dumpers gi dumpers wa da employ ki yu ti ya ka tu ka earth wa remove ki yu li dam chawi lai ku toj chawa Myntdu kate to ka jingyo tola da wa yo pengkhain na kaliang wa ki association yang ko yang Wah Myntdu ki man gi action with the le wa da yo ki ongan ki sakawi wan yo iwa kani ka stone sandstone quarry kate to ka jingti mo ti chiam ko man upstream yang ka intake yang i te da yo i direct la da slab ka ni da man waro kate ka jing ti uhap te yo vi hoi portlang polior bon wa phun embai wa phun nga khamtam gini ki first rain bon wa phun nga angi man complain ki wa jngud ko em ki wi ar ki si phone ki tanga ten em wa jo sigi wa nga wrong number wa to nga ngaw nong pungkhoi to nong puntengit te jo e number ro ye gini ki stone quarry ye gini ki okhe surok number yong ki ni to ki nong puntengit te ngaw nong pungkhoi taman yo ya kre lang kanang wa yu pungkhoi ya ka Wah Myntdu te sngasuk lan loro ADM de ya rai I think they will invoke the NGT resolution taman ukhang no ti no kamong de kanala nei tai ka he ukhang lai gi tai gi nong ti mo ti chiam ta ni klem pep upenduna ko ya ka te ka jing to yang ka siltation yang ka Wah Myntdu te snyau sok len nak yang ma pede dong da approach ke MP tela da yarab MP chuna gi sam check dam kanila wo yarab ko aga kanika dissertation te nagaliang yung ila port lang lini man khian ko te hagatu ka whatever cell accumulated hagatu ka kamu ang impounding dam yung i te wa te kat we wala ibor from repair fund te remove i ang baya ka set nagatu ka dam kini to gijing nagaliang yung department te nagaliang yung ila da instruct ki staff yung ila man treat the water properly man nicely man put the chemicals ato ado ka ni last summer da yo ka turbidity da po 82 85 kamte ka turbidity yung Wah Myntdu then re ka permissible limit of drinking water one ado 5 NTU niyo kilometric turbidity unit man kam ka measurement kami ka degree Celsius kan te ka measurement of turbidity te da poi ka wa am te ki 85 te henry treat te during the first rain yong nusnam kam chisngi asngi ang stop wato wada man excess pisa to feeling ni portlang le mudo da lada continue lada man pensangai kita ka jingti surok no cha surok no cha rot ti chiap te ho first rain da sa to man slap jor teman ka da man go mi de treat sa te yol ti ka to dia kre lang waro man stakeholder khamtam waro khamtam binong song sunong yang Wah Myntdu wadi ina ka Wah Myntdu yu wanra e ka jingkho jing suba yang ka Wah Myntdu kuble chibon